Kapitan Inteng! Jay, kita datataba dong kan kapitan ijay sirok ti mangga. Apay ay Agis-istrunyada lang matijay. Paliiwom ngamin ida. Apay ngamin ay Basta, kita ida. Buyaam, nuan niya ti aramay denda. Sige man. Saan mo nga ikidkidem dagi tamatama? Agjak-jakin po'y damatain. Wun nga raw. Sada agtay-tayaw. Apay nga ta. Nagragsak damutan atwa. Wun tanay. Agkat-katawad damat nga agtay-tayaw. Oh, kitam. Agchat-chat-chada manain. Anya nga ta ti mapaspasama kadakwada? Jay, Day tati jakamaw. Anya nga tati mapaspasamak kada kapitan kan kabadong. Agsalsala damot ni Jay. Mari ko anang. Maray. Hey, anyat gatangam marituyang. Ay na, di mo pa'y nadlaw nga daak dito'y sangwanam, tanagadayo ti turong dagita matam. Kitaam ka di da kapitan kan kabadong. Agsalsala damot ni Jasirok ti mangga. Ayan da. Ay, itay ko pa'y abirbiro kanday tabadong. Dagiti daman ne, Ha? Ay, wan. Ay, salbag day talaklakayan. Tilamanan napnapanan na. Itay pa'y abirbiro kak, tasaan pa'y anakasakdo iti paglutok kat na'y malumaun. Agad, ingkaya ba na natagawid kayon? Badang! Ay na, di nakamangag. Asit gama. Tungtungan ta aparay. Wen pare, jaklip-lipatan. Inton Sabado Wen pare. Sige, agawid akon. Agawid akmatan pare. Bye-bye. See you! Sige. Bye-bye pare. Siyaw. Babay tarupam. Anlay ko to yan. Di mo matlayan. Di mo lapigusin day talapayag ka. Kasla grade 1 matandararamidan. Anlay. Pimanaw ka manen, asaan ka nagpakpakada? Ay ko mayak lang mo dito. Tapno makisarita kini pare. Inting anlay. Ha? Sana basta pumanaw kalatan iya balay. Anya dagiti imbagaken kay day, Ay ko jay number 1. No, saan ko pa'y analpas dagiti trabaho kay balay? Number taw. Ha? Ko ay, anyang aminan jay number tao. Number to kunak! Agure kamot at alaglagi pangarawd. Sana mabali na pumanaw ka! Now? No, saan ka nagpakada? Kabaw kan at talaga. Anayan ko na yan. Di mo lapikusin at tinapay. Ay, raramidan na mata na grade 1. Anay ko. Ala, agawid tan. Luwain, agawid tan. Saan pa'y anaiwayway dagiti tarakon anwang kan kaldaing? Agpaspasyar kakidaing! Ayaw na yan dagita nga agasawa. Makapalag damot maray. Ay, Asino ti ul-ula ka, maray? da marituyang kan kabadong Sinurot ni marituyang ni kabadong. Pagamuan tali na pigos na matlatan. Ay, nagtangkan mo't nga ti ulo day dya apari badong. Di na amaw ti mabagbagaan. Kano nagsala-sala dapay kan ni kapitan di tasirok ti mangga. Kaya't naasawan, naragsak da. Apay nga taan naragsak da. Nga uray dalag sala-sala. Ay, kasta nga mi dagijay nga agkumpare. No nagkita da, naragsak da. Angkail. Eh? Apay ngagjak-jakin po'y kayo. Kaya nagsalsala kayo kinitata ba nung ijay sirok timangga. Nakita na kami. Wine. Katno asidag lang ijay paradaan mi tayan niyaw. Aw. Apay nagkatawa ka. Una yan. Anya tinakakat-katawa. Angkal, kasarsarita ka. Sumardang ka ngagkatawa Ay, una yan. Nawanan, katawa la katawa. Eh. Mabit man lang.
Daytoy, oh. Sumartang ka nga minin nga katawa, ah. Apoy na babtuog na ka. Dahil sumartang ka nga katawa, ah. Kastamot ti panang pasardang ko kan ka nga katawa kahit. Jak nga ron malapdan da katawa. Isungarod da binitog ka, tapno sumardang kan. Ita, sungbatam ti saludsud ka, oh. Sa lutsod. Ay, amukon. Damdamagam no anya tikat katawaan mi ka ni Pari Badong. Anya ang kail. Ada ngamin papanan mi inton Sabado. Ha? Denggim mapan kami agninong iti kasar. Ha? Mapan kami maki-birthday. Wow. Mapan kami manganak iti punya. Ay, nagadunda kita papanan niya. Iso nga ron anaraksa kami. No, palubusan da ni Tata Badong. Apay kitin asaan. Nagrigat ka no ti agpakada kininana tuyang. Dahita ti reklamo ni Tata Badong. Tuyang. Anyangal daw ita. Sabado. Apay. Ay, kwa. Ada papanan mi kini kumpare ngayon tayo. Papanan niyaw! Ha? Ay, di ka nga ron agbugkaw, ah. Agpakada agmat itinasayat kan kakay. Ingka pa'y lupasan dagiti trabahom dito'y balay. Ah. Sumakdo ka! Aglampaso ka! Agbalsig ka! Winay, ay, di talagayam. Nakaw. Sos, agbalbal sigmanan ni Tata Badong. Kit nung nakita kla itay nga agsaksak daw. Nagadumot tan ti trabahon na. Ay, kaasimot deta alakay. Saan pa yun sumarsardang iti panagtrabaho na. Sapay ko na ni uncle ko ang mapandaag ninong iti kasar. Mga anak da iti bunyag. Ken maki-birthday da ita. Kasano ang makapan. Kat no nagado ti aramidan na. Inak man la damagan kini uncle ka. Urayak ni Tata Badong. Awan matlagan. Kit nung nagado ti aramidan na iti balay ita. Na, kasano nga ti papanan mi? Na mga ano nalipatan na. Ay, saan na mabalin ang malipatan na? Punso ng ti papanan mi, malipatan na. Nalpas ka ang dagitin patrabahom kanyak, tuyang. Itang agpakadak, di na kaya tapalubusan. Ay, awan ka duwak dito'y balay. Saan ama balay na pumanaw ka? Anya? Ay, nagbaliwan day tapanunod mau. Kunam itay alipasag dagiti trabaho. Aw, Katuwain, inlipas ko nga rod amin. Ita, agpakada akong ken ka, ngam di nakidin palubusan. ay basta, saan ka amapan? Na, adak sit ah. Saan ka amapan ba daw? Ni kumparet day jay. Ni, paypayapayan na kaon. Saan ka amapan ko na? Kahit anya ngay nga rod teraminak. Agtugaw ka lang dito'y. Na, ay, sige. No, day tati kayat mo nga ramidak. Agtugaw ka dito'y tayo nakagluto. Winain! Agtugawak lang. Saan ka amapan ha? Winain! Imbaga mo na sa anak amapan. Di sa anak amapan. Si kamot ti rumbang nga masurot ka. Anya nga uncle. Nakita na ka ni Tata Badong. Nakita na. Saan ba't arumwar? Saan samot na makaumay? Ay, dua talangin amapan. Ay katuwa na. Kasimot ni Pari Badong. Saan na palubusan ni Marituyang? Kunak tumot nga min kan uncle. Saan da palubusan? Ang aguri ka, kurag. Abay uncle. Ni Pari Badong. Tumpuak samot ni Jay tawa da. Tumpuak ako ni titawa. Agur urayan ni parintay nga. Papanam ba daw? Ay sus, nakita na kon. Ay, tumpuak ako. Saan ka? Ay, batam day tabadaw. Mapisang. Mapalang agnino itik asara. Saan ko nga ibatang na ito'y? Urayan, tumpuak. Tabam. Medyo na nga tumot kayam day titawa mi ah. Saan ka mapan kulak lang rudan? Buwakan pare! Ha? Ay, Na kami kanikwarog amang sarapakan ka! ay, parenteng! Kwarog! Sige! Sarapain dakaw na! Kumbatay o talo! Intayon! Bumapan nito yang ka! Tumaray Sige! Taray! Aguray ka! Di may sasapatos ka! Nabatay!
Saan mo nakamatan, ida, Maray? Ay, saan nga ron, Maray? Ay, napartak ni Kwaro ka ng pandari ti tricycle na. Ay, agawid to lang day tabadong makita na. Ay na, Maray. Apay nga minayadi mo palubusan ni Kabadong nagpakadamot ka. Kasanaw, nagado ti trabahon na igibalay, may. Bayam ka di mangagpasyar. Nadulaman. Siyak to pa'y, jak makapasyar. Una, tanawisan da ka kadi ka mo umay. Di mo matkayat. Tirason mo, adu taramidam. Kay, pudnumot nga daw. Ita, oray ni Kabadong, di mo palubusan na rumwar. Ay, mapang-orko day jay into nagawaid. Ha! Agor oray kan kwa na day to 2 por daos. Na, grabe ka mag. Ay, sala-sala ni Tata Badong Angkal, ha? Bungaraw. Kita lang amin manan ang nakarwa. Ay, naglaing gayam ni Tata Badong agsala. Limaing mitlaunay nga agsala. Yung kapartneran Angkal. Ay, kita taman ita no asin mo kada kabiti na lalaing asumalat. Nalalaing ni Tata Badong asumala. Kunak man no nalalaing ni Angkal ka, Ni Tata Badong, taam muna amin asalaan. Tsa-tsa, balse, kan majilan. Kaya na. Hulog ng langit. Ha? Ha? Ikaw. Agkang kantamot ni Angkal ka. Nay. Nalaing matgayam ako manta ni Kapitan. Kunak tumit kan ka. At damot paglaingan ni Angkal ka. Ay, kunak man, numangan laang ti paglaingan na. Uy, saan mo ta? Ala, denggan ta ti panagkanta ni Angkal ka. Ay, agawid tayon, pare. Ay, una. Kasla di mo pa'y lakayat ti agawid, ah. Ay, agong unget nga minan ni Tuyang ka. Agugat pa'y langit nagado pa sa rabaw. Ay, sa bagay mo't kidi ah. Maragsakan da jay, tadapon no dagiti supot mo. Tuyang! Yahoo! Apay nga itakalaan nga. Ay, sus! Ay, nakalayat mo tunday tapang urmo, Tuyang mahilab. Talaga nga idisok day to kan Kabadong. Pamakaong ungatak. Ay, saan Tuyang? Antoy, dagiti pasarabaw. Anya dagita. Ay, kumpleto dagito Tuyang. Ada dinagdakan, dinagdakan alapayag, ken ada pa'y kukod. Ada igataw. Ada, tita. Ada dubaw. Dito yaw. Ay, agpili ka ni Tikayat Mau. Ay, nanala. Very good ka nga ron no kasta Badong. Ay, Very good. ito yang. Isaan ka niya agungat kanyak? Apay ko mga agungatak ngay. Mala, mangantan. Kayat ko man ngagsangot ta ita. Badong. Ay, huwan ato yang may lab. Ay na, wow. Ay, naimas ti si daen ta ita. Ay, agbusugak iti kastaunay Badong. Ay, katuan iso adi nagparitan, norumwarak, Tuyang. Agpakada akmadkan kay tinasaya at kahit may siya. Awan maddakas nga aramidan may kinipare inteng. No kasta rumwar kamay. Imbitado kami nga ro diti punsyonan di mapan kamay. Wun Badong. Sige, saan kan nga strictuan unay? Ha? Basta lakit di agpakada ka, ano da papanam, Uy. tapno sa anak nga agdanagkan ka. Kis nga ro day na. Ha? Naragsak da. Apay, Chef. Anya man ang tinadlaw mo. Agis istorya man ang Angkal ko kan Tata Badong. Ay, wan. Ijay damat ita sirok ti bayabas. Naragsak da manan. Ne. Agin in na pirdamat, Chef. Ay, Kita mo. adan sa manin plan-planuin da apapanana. Amangan no punsyonan manen. Sumurutan to manen, Chef. Katuna, tuladin tamot ida. Umay ka, agsala tamay. Go. Napapadan kayo apun sulan. Ha? Wen, imbitado kami kinipare inteng. Gusto pa ilajay ko namay. Amano sa pulan na kanto manin ni Nana Tuyang, Tata Badong. Saanen, kwarog. Tinasken, agpakadaken kwa na kas jay. Ah. Ala.
Agsagana kayo to inton bigat. Tamasapatay ang makipunson. Ayaw! Ala, Kapitan! Tatabadong, Kuwarog ken Jepon. Saan adakas ti makiponsyon? Basta lakit di imbitado kayo. Kaya nagpakada kayo iti pamilyayo, tapno saan da nga agdanag kada kayo. Ala, sige! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting ko'y panagdangan.